Er hing het voor het eerst werk van de Warkumer kunstenaar Jopie Huisman in een buitenlands museum. Van Joertouw binnen schilderijen, tekeningen en lito's van Huisman te zien op het Duitse waardeiland Veer. Bijzonder is ook dat er 4 schilderijen van het museum in Warkum bij zitten. Die werken worden eens haast neer uitleend, ont Huisman dat net woer. Het meeste werk komt van een Zwitserse kunstsammler. Directeur Ulrike Wolf-Thomsen van het museum is wies met de uitstalling. Ja, ich bin also ganz begeistert, jetzt dieses breite Schaffen von Jopie Huisman hier ausstellen zu dürfen. Ich kenne dieses Werk bereits oder ich habe es gesehen im Jopie Huisman Museum in Workum und war ganz angetan von der dortigen Inszenierung. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, die meisten Werke aus einer Schweizer Privatsammlung hier zu zeigen, die ergänzt wird mit 4 hochkarätigen Leihgaben aus dem Huisman Museum in Workum. De uitstalling dwort ont 1 januari.